Pagdating sa ano kuya, paano na tayo? Paano na tayo? 550. In 400 meters, turn right to stay on San Fernando Bypass Road. Take the next right to stay on San Fernando Bypass Road, then turn left onto MacArthur Highway. Tapos kaliwa. Okay na. Dire-diretso lang po eh. Take the next left onto MacArthur Highway, Manila North Road. San Fernando na. Continue on MacArthur Highway for 42 kilometers. Ha? Maganda sa La Union. Ayun. San Fernando pa lang, San Fernando.